Baagi ba Jagersfontein ba ikuetse go moepo go tsaya maikarabelo a batho ba babedi ba ba setseng ba begilwe ba tlhokofetse morago ga gore lebota la letamo la moepo le thubege mme le sie fela masetlapelo le tshenyego ya matlo le mafaratlhatlha. Setlhopha sa baagi ba ba sa itumelang se neile moepo memorandum wa ditlhokego tsa bone. Ba re moepo gausi o bontshe maikotlhago. Itumeleng Community Trust ha e sebeletse setjhaba sa itumeleng. And Itumeleng Community Trust ha iso ka ya etsa le body financial report jwalo ka ele trust ya Itumeleng. And hape management wa Itumeleng Trust o controller ke motho ya bitswang Sipompuane. Baagi ba re ba batla gore letlole la trust la setšhaba la Itumeleng le phatlhaladiwe. Letlole leno le tlhomilwe gore le godise toropo eno ka matlole a tswang kwa moepong. Baagi ba re batsamaisi ba moepo ga ba ise batle mo go bone. Ntwe e re hlophang haholo ke hore ha e sa le kodua ena e etsala. Maine batsamaisi le ba udimo ha ba soka batla ho rona jwalo ka setšhaba hore re kopa tshwarelo ka seo se etsaetseng. Bothata bo re bonaneng ka ga community ya rona no tjena ke hore phiti ya rona chafu ya rona e re etsetsa metsi. So chafu ya rona ka bo yona ke source of metsi ke mineral wa rona wa metsi. So jwalo ka maine o decide no tjena hore ba kwale chafu ya rona. Ke a tshaba hobaneng o sane ka mora dibeke re tla be re sena metsi. Fane a amogela memorandum wa ditlhoko tsa baagi mookamedi Johan Combrick o reile bao ba neng ba tsenetse mogwanto gore o tla fetisa molaetsa go baokamedi ba gagwe. I will hand it to our relevant people. I mean, we've got 7 days to answer all the comments and all the demands. So we hear you and we will respond and we will come back to you as community. Mayor wa Kopanong Xolani Tseletsele a re malatsi a supileng a mantsi a re moepo o ka kopana le baagi mmogo le masepala ka labone. Khabagare ka go ya matlo a mantšha a baagi ba ba senyegetsweng ga ise a simolole go agiwa mme seretse sone se ntse se tlosiwa. Kamogelo Seekwi, SABC News, Jagersfontein.